pomalo i pod majčinim uticajem, bio vaspitavan, ako i ne u strogo rimokatoličkom duhu, a ono bliže tome. Pomen biskupa Peregrina kao duhovnog oca nije jedini, postoji još nekoliko pomena drugih rimokatoličkih prelata koje je nazivao svojim duhovnim očevima, duhovnim zaštitnicima i tako dalje. Činjenica da je negde u Srbiji, u srpskoj zemlji krunisan, govori o tome da on koji se ipak i pozivao na nemanjićke tradicije i tekako prihvatao i taj pravoslavni uticaj, da li je on u nekom momentu prešao u pravoslavlje, je naravno pitanje o kome izvori ćute i ne govore i ne možemo jednodušno to reći. Činjenica jeste da se on pozivao na srpske državne tradicije u nekom kontekstu. Isto tako je činjenica da još od Konstantina Porfirogenita koji opisuje oblasti koje Srbi naseljavaju da je Bosna srpska zemlja. I ona se kao takva izučava, dakle ona jeste deo korpusa srpskih zemalja u srednjem veku, uz činjenicu da je imala svoj samostalni državni put i da je bilo određenih, čak i značajnijih u nekim momentima razlika u odnosu na Srbiju i na sve naslednice zapravo Srbije, Despotovinu i tako dalje.